Prema tradicionalnim verovanjima, ovo su znaci da ćete uskoro dobiti novac, a koliko će ta svota biti, zavisi od vaše sreće. Češće nego obično viđate broj 8. Broj 8 ukazuje na sreću i potpuno je simetričan te simbolizuje ravnotežu. Možda su zbog toga kuće koje se nalaze na broju 8 traženije od drugih. Insekti su počeli da posećuju vaš dom. Ko još želi bube u kući? Smeđi insekti, a među njima najviše skakavci i pauci, simbolišu veliku sreću te ih ljudi ponekad čak i čuvaju kao kućne ljubimce. Pogledajte bolje vašu šoljicu kafe. Postoji mišljenje da će ljudi koji vide mehuriće u svojoj šoljici kafe doživjeti neku veliku sreću. Sljedeći put kada pijete kafu, obratite pažnju na ovo. Sitniš svuda po kući. Ako imate puno kovanica u kući i čuvate ih u tegli u kuhinji, privući ćete još para. Prema kineskom verovanju mogu da posluže i kesice sitnog novca koje ćete rasporediti svuda po kući. Imate iznenadni susret sa pticom. Ptica se olakšala iznad vaše glave. Nemojte da se nervirate, jer je to znak da možda treba da odigrate neku igru na sreću. Čeka vas neki novac. Primetili ste nešto čudno u paukovoj mreži? Ukoliko u paukovoj mreži vidite ispisane inicijale vašeg imena, to je odličan znak. Samo budite malo strpljivi i bit će para. Trudni ste. Prema kineskom verovanju, kada ste trudni, nosite sreću u sebi. Neki kažu da su dobili iznenadni novac samo tako što su bili blizu trudnica.